Muhammadiyah Central Jakarta, Universidade Ahmad Dahlan, hakara halo investimento e a área educação, saúde, no atendimento social e Timor-Leste. Delegação Husi Muhammadiyah Central Jakarta, informação tune, foi hala encontro com vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador do assunto de desenvolvimento rural, Mariano Assanami Sabino Lopes, segunda-feira loron sanulu resin ida, Fulan Agosto tina rihundua ronulu resin tolu, iha Palácio Governo Dili. Dekano Ahmad Dahlan Muhammad Sayuti Hateten, Muhammadiyah potensial tebe sai parceiro, ba futuro Timor-Leste hodi investe iha área educação, saúde no atendimento social, iha railaran. Além de siramos sehari klinika iha Timor-Leste, tambah Muhammadiyah iha total klinika no hospital, hodi hasai saúde inan ho oanian, tambah Muhammadiyah iha klinika no hospital, quase atus 5 resin iha teritori Indonesia. Untuk pelatihan otomotif, pelatihan pemberdayaan ekonomi dan pelatihan halal. Jadi pengujian dan higieniknya kontaminasi babi termasuk diadakan. Dan Pak Mariono tadi menyampaikan bahwa halal food sangat penting bagi Timor-Leste, terutama ketika mau mengirim makanan hewan dari Timor-Leste keluar ke Indonesia maupun ke tujuan-tujuan lain, karena certified halalnya harus ada, harus dijamin. Nah, tadi Pak Mariono juga menyampaikan bahwa Muhammadiyah sangat potensial untuk menjadi partner kerjasama di masa depan, dan Pak Mariono akan mensupport untuk misalnya klinik, nanti ada klinik, karena Muhammadiyah itu punya 500-an klinik dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuannya apa? Adalah untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Itu termasuk isu yang agenda yang sangat penting untuk di sini. Saya kira itu kami sangat. Nunemos vice-primeiro-ministro, no ministro coordenador do assunto de desenvolvimento rural, Mariano Assanami Sabino Lopes afirma, e encontro com a delegação Muhammadiyah, Universidade Ahmad Dahlan ne, colheu conaba assunto educação, saúde, nomos conaba aihan saudável, e dani importante. Visita oficial da Husi Muhammadiyah Indonesia, sira facilita Husi Muhammadiyah ya Timor-Leste, ya umbrella Islamnya okor. Nebe maka konsentraliu, kami diskutir dua kuala konobang, konsentraliu ba area ida maka halai ba edukação, ida halai ba saúde, ida mus maka atu halai ba food safety, oisa aan nebe maka halal ka, aan nebe maka mais saudável. Ini importante teves também tem a para nebe que falta controla dia, kita IFS nebe controla, nebe precisa instituição nebe maka precisa certificar, liu mus kita ne ahan nebe maka karika bambelu itu aruka balu, o interasi precisa liusi standar internasional. Então, sira mai ne sira halo formação, sira halo treina, ya treina nebe kepada, liu sira po formação ba musulmano liu Muhammadiyah ne, o insa maka involve dia sociedade moderna, sociedade civilizada, o insa maka bel halo bisnis bila lima forma sira para o insa maka atene potência bisnis nebe para Jakarta. Então, os parte do governo aprecia e apoia sira musuh akar for bolso estudo, kita se alo coordenação ou combina o ensino superior para ia serviço muito que a nível pesquisa care musuh ia nível seleção para emaba tuir bolso estudo, armain diudu musuh Muhammadiyah ia Timor-Leste, maka se alo coordenação. Nova Muhammadiyah, assunto aihan saudável no área educação ne, assunto importante no prioridade liu, tambah Muhammadiyah rasik. Iha sekolah quase rihun racing nebe cobre iha território Indonesia, inclui área saúde. Enquanto Muhammadiyah rasik, hari iha tina rihun ida atusia sanulu racing rua,
nebe halau papel iha área educação, saúde, atendimento social, inclui konaba ayah saudável. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor-Poste. Janela informação ba Emma Hoto. Atu atende informação atual diagliu kita halua. Hanehan butang subscribe, like, halo comentário no faz butang ba media sosial Hoto.